बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहतरम हज़रात अखोइना तालीम तौरिबसी सुमना खक्की मिनट मंगागी मदरसा कुरान अमसुंग हदीस की रोशनीदा हारिबा लाइरिक सिगिनेबा मसिगी नोमगी ओइबा तालीम असिदा अखोइना खंगदबा याद्रबा अमसुंग यामना कानरबा पोसक कया याउबगिनेबा अखोइना मसिगी लाइरिक असिगी तालीम तौरिबसी असुमना ngasi अखोइना तालीम तौगदोरिबसी शाबानगी तरुकनि पानबा अमसुंग तरितनि पानबा नुमित किनेबा शाबानगी तरुकनि पानबा नुमित की अहानबा नंबरदा इस्लामी तारीख की मतंग दनेबा हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हुदा हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु सिना सुलह तौरगा तरा मरिनि पानबा हिजरीदा खिलाफत अदुबु महाउंदा सुपुर तौखियबा अमसुंग हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की दमकता चहीगी वजीफा लाख तरा दिरहम मुकर्रर तौखियबा अदुगी सही अदु अरब की तारीख ता आमुल जमा हाइना खंगनखियबा जिहाद की मतंग सिदा अमक हन्ना अनौबो ओइना जिहाद तौनांगाइगी दमकता लश्कर की ग्रुप अनि खाइदोखियबा ग्रुप अमना अदुगुमलबा अयिंगबा मतमदा लान सोकनांगाइगी दमकता थमखि अमसुंग ग्रुप अमना असाबगी अहौबा मतमसिदा लान सोकनांगाइगी दमकता थमखियबा हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हुना रूमदा तरागा तरुरक जिहाद तौखियबा लान सोकनखियबा अमसुंग लश्कर सिंगसी रूम की मैकेदा थाबा मतमदा महाकना वसियत तौखियबा नखोइना रूम की मैकेदा चटलबनिना रूम की मंगक्तो सुक्सोय सोइदनमकि थुदेकदबनी महाकी खिलाफत की जमाना दनेबा इसिंगी जहाज की जरियादगी जजीराए कब्रस हारिबा मफम मसी जोई तौखरिबसी अमसुंग अफ्रीका अमसुंग रूम की किला खरा मसु जोई तौखरिबसी जंगे सजिस्तान की जरियादगी सिंध की हिस्सा खरा मसु मुसलमान की कब्जा दनेबा लाखरिबसी सूडान हारिबा मफमदसु इस्लामिक की फिरान युंखरिबसी नहरे जिहोन हाइबदी अदुगुमलबा तुरेन अदुबु पार तौरगा बुखारा अमसुंग समरकंद सिबु जोई तौखियबा असुम तौदना हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हुना कुस्तुनतुनिया की मैकेदा यामना मतिक मगु लैरबा कन थौरबा लश्कर अमसु थाखियबा मसिगी लश्कर अमसुंग मसिगी गजवासिगी मतांगदनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हारिबसी मसिगी गजवासिदा याउरिबा मिसक खुदिंगमक असे मगफिरत तौबीरबनेना असुमना हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से यामना माई पाकलबा निंगथौ अमगी हैसियत बहरी फौज तैयार तौखरिबसी मिस्र अमसुंग शाम की अदुगुमलबा तोरबान की मफम सिंगदुदा जहाज सेमनबा कारखाना कायम तौखरिबसी रूम का मुकाबला तौनांगाइगी दमकता जंगी जहाज लिसिंग अमगा चदरे से तैयारी तौखियबा मसिगी अतोपदसु तोंगान तोंगानबा चौखटलबा अदुगुमलबा थबुक थौरम कया मरोमसु हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हुना तौरमेबा नंबर अनी सुबदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअज्जिज़ा की मतंग दनेबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइदोक पिरमी नखोय लोइनमक असे हुबहु ममांग दा हौखरिबा मीसिंगदना तौरमलिबा थबुक सिंगदो अदुमक तौरकनी सिनेबा करिगुम्बा जंगल की सा अमा मागी मखुनसिदा चंगबा हेक उरबा नखोयसु अदुगी मखुनदुदा चंगनी सिनेबा अदुदा साहाबाई किराम सिंगसिन अर्ज तौरमी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौखिबा मी हारिबसी यहूदो नसारा सिंगसिरा अदुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हायरमी मखोय सिंगसि नत्रगनी कनानो सिनेबा खुलासादा हारिबसी एंगोबा ngasi अखोइना कनागी मतुंग इल्लगनोबा तौरिबसी ngasi दैना चही लिसिंग अमगा चंबरी की ममांगदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइदोक पिरमलबनेबा नखोय अरोइबा जमानादा हाउ मितै की तरीका चलकने हाइबदो ngasi अखोइना लोइनमक उबा फंगलबा ngaktaनेबा असुक यामना फखरबा असुक यामना सेंगखरबा अदुगुमलबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका से थदोगा गैर की तरीका नेबा अखोइना मतुंग इल्लगा लैरिबसी नंबर अहुम सुबदा फरस अमगी मतंग दनेबा कुरान की मनुंग अल्लाह ताला नेबा हारिबसी अल्लाह ताला ना पुंसी अमसुंग मौतसी सेमिबनी अल्लाह ताला की अतोपदा तौबंगंबा मपु अमसुंग अल्लाह ताला की अतोपदा मतिंग तौबंगंबा मपु कना अमफोबा लैते मसिगी वफम सिंगसिदा ईमान पुरक्पसे मुसलमान खुदिंगमक्किदमक्ता फरसनेबा नंबर मरी सुबदा सुन्नत अमगी मतंग दनेबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइदोक पिरमी कनागुम्बा मिसक अमा मसागी मयुमदगी थोकक्पा मतमदा मसिगी दुआसी सोलबा अदोय तारगदी मंगोंदा हाइगनेबा अदुगुमलबा पोसक खुदिंगमक्की फत्तबा अमांगबा कयादगी नहाकसिबो हिफाजत तौरबनी अमसुंग शैतान से मंगोंदगी यामना थापना चीन खिरमेबा अदुगी दुआ दुदी मसिनी बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मसिगी अर्थ हारिबसी आई अल्लाह की ममिंग लौरगा अमसुंग महाकोंदा थाजबा थम्मगा युमदगी थोइबनी अफब थबुक तौबगी पंगल गुनादगी हिंगबंगम नंगाई की पंगलसु अल्लाह की मैकैदगिनी
aduna aikoina langphai chatpagidamakta yumdagi hek thogakpa matamda masigi duasi solaba adu itaragadi aikoigi ithakta lakadaba phattaba afat baliyat punnamaktage Allah Taala na hifazat tawbigeneba aduga aiga shaitan ga loinagadabdusu masigi duasigi zariyadagi shaitan do aingondagi yamna thapna chin khirammeba manga suba number da yamna maru oiba amal amagi matik magungi matangdaneba Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na hiduk piramme ai amasung yatimbu senariba yatimgi parwarish tawriba misak ado jannatta asumna laigane na hairaga mahaki makhut mubarak ki khudumbi amasung khoyai anido ishara tawraga hirammeba haibadi asumna aigi khud anisi khuza anisi thangnariba amasung naknariba asumaina yatimbu senariba yatimbu luna chana khalliba ningiba misak aduga aiga jannatta asumna naknaraga laigani sineba aduna aikoi kaidonungda yatim miskin singse tathi tawoina tawroidabaneba number 6 subada guna amagi matangdaneba Quran gi manungda Allah Taala na hayeba adugumlaba miyosing masana masasibu adukimatik likchaba aduga atupa mising dudasu arikpa posak adu tambiriba amasung Allah Taala gi fazlo karamdagi mahonda kharakajik piriba posak sing dubut lotlaga thammiba asugumlaba haiba indaba miyosing sigi damakta yamna chopangadaba adugumlaba azab neba tayar tawraga thamlibasi Number 3 subada dunia gi matang daneba Qur'ani Karim gi manung da Allah Taala na ne bahari basi dunia gi lairiba posak mayam singse sidi dunia gi punsi sida sizin na ngai khaki damaktani akhiratta masigi posak singse karigumba amma poba kana ba phangoi aduga akhiratta Allah gi manakta lairiba ni'amat mayam singsidi adugum laba parezgar din da chatliba misak singdu adugi damaktaneba Number 9 subada akhirat ki matang daneba Ummul Mu'minin Hazrat Amma Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha na Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam da daryafta weba hangeba Qayamat ki nagyada ahan ba sursi khongba matamda zamin amasung asman se loina magkai khargani adugi matung aduda amak halaga zamin amasung asman se semjallakani adugi numit aduda adugi matam aduda mi singse karaida laigadoriba no sineba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hermi pul sirat laigani Number 8 subada Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gi sunnat tariqa da layeng bagi matang daneba Hazrat Amma Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha na anaba mi singsigi damakta talbina hairiba posak ase tayar tawnangai gi damakta hukum tawrammeba amasung hairammi aina Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dagi haidok patahujabani talbina hairiba posak ase anaba mi singsigi thamoy asibu shanti phangalli amasung awaba nungai taba punnamuk puko khalli Talbina haibadi jau haibadi barle English tana barle haina khangneba adubu thukairaga sangomga lolaba matungduda thumnangai gi damaktanena khohi hapsanbadubu talbina haina khangneyeba talbina hairiba posak asigi matangdasu mamangda video semjakhrabaneba Number 10 subada Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gi nasihat ki matangdaneba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidok pirami dunia sida ikoina leiba matamda adugum laba lamlan ba pardesi gumna layusine natragana lambi de chatpa musafir gumna laigadabani Shaban gi tarit ni panba numit ki ahan ba number da Islamic tarikh ki matangda Hazrat Amir Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu haiba sahabiyasi Huzur sallallahu alaihi wasallam gi yamna haiba inba amasung Huzur sallallahu alaihi wasallam bu yamna nungsijaba amasung Allah Taala bu su yamna ningjaba adugum laba sahabi amaneba mahaki chinglimba amasung ingtappagi changsi mukhalifin singsina mangunda akan bawa herpa matamdasu mahak sina kaisu khandabida nokthoga leirammeba Hazrat Qabisa bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu na hayeba aina Hazrat Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu dagi hena ingtappa chinglemba misak amaphoba ngasi phobada udri asumna ayamba matamda mangonda akanba athiba wa hairiba misingduda ikram amusung inam tawrammeba haibadi mana pirammeba aduga mahak na hirammeba asawbasibu phajanbada nungairiba asumaina atopa posak amaphoba nungaite sineba Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam si mahak sen adukamatik nungsijaba adukamatik pamjabagi changsi Huzur sallallahu alaihi wasallam gi sam mubarak amasung mahak ki khujin mubarak se hifazat ki sat thamammeba masigi matangdani mahak na sidringai mamangda wasiyat tawramlibase Huzur sallallahu alaihi wasallam gi sam mubarak amasung mahak ki khujin mubarak se siraba matungduda aigi mit amasung aigi nakong aigi naton sida thamu aduga ai sibu Allah gi hawala tau
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯨꯖꯨꯔ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯏꯟꯅꯐꯤ ꯃꯨꯕꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯣꯝꯖꯜꯂꯒ ꯀꯐꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ. ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯗꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯕꯨ ꯃꯔꯤꯌꯝ ꯑꯁꯗꯤꯗꯒꯤ. ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯃꯤꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯒ ꯃꯥꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯔꯗꯥ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯌꯥꯃꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯥꯒ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯄꯔꯗꯥ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯗꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯦꯁ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦꯕ. ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤꯅ ꯆꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯃꯤꯁꯀꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯐꯣꯠꯄ ꯐꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯠꯂꯒꯅꯦꯕ ꯕꯖꯥꯔꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯃꯤꯁꯀꯒꯤ ꯖꯃꯥ ꯃꯁꯖꯤꯗꯁꯤꯗ ꯑꯐꯣꯠꯄ ꯐꯤꯗꯨ ꯁꯦꯠꯂꯒꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯠꯕꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ. ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯗꯃꯤꯁꯀꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯖꯕꯀꯤ 12 ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 60 ꯁꯨꯕ ꯍꯤꯖ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯔꯨꯈꯁꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯏꯟꯅ ꯂꯤꯜꯂꯥꯍꯤ ꯋ ꯏꯟꯅꯏꯂꯩꯍꯤ ꯔꯥꯖꯤꯎꯟ. ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯒꯤ ꯀꯨꯗꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦꯕ. ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯑꯁꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯆꯨꯁꯤꯅ ꯃꯨꯖayꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯪ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯆꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯃ ꯍꯦꯡꯂꯛꯑꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯨ ꯑꯃꯅ ꯀꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯋꯥꯠꯂꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 3 ꯁꯨꯕ ꯃꯆꯨ ꯑꯃ ꯑꯃꯛ ꯑꯣꯜꯂꯦꯕ. ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯆꯨꯁꯤꯅ ꯍꯦꯡꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯪꯕ ꯃꯆꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯟ ꯃꯆꯨ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯜꯂꯤꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯁꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯆꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯜꯍꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯥ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯪꯉꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯃꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯠꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯨ ꯁꯦꯝꯅꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯈꯖꯥꯅꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯖꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯣꯕ ꯑꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯒꯤ ꯀꯨꯗꯔꯠꯅꯤ. ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯅꯃꯨꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ. ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯁꯨꯕꯗ ꯐꯔꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦꯕ. ꯀꯨꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯦ ꯏꯃꯥꯟ ꯋꯥꯂꯣ ꯖꯨꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯖꯨꯃꯥꯒꯤ ꯅꯃꯥꯖꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯖꯥꯟꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯆꯦꯟꯁꯜꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣ. ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ. ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯨꯃꯥꯒꯤ ꯑꯖꯥꯟꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯌꯥꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ. ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯖꯔꯨꯔꯤꯅꯦꯕ. ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯁꯨꯕꯗ ꯁꯨꯟꯅꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦ. ꯍꯖꯔꯠ ꯑꯁꯋad ꯔadiallahu ta'ala anhana bayan ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ. ꯑꯩꯅ ꯍꯖꯔꯠ ꯑꯥꯏꯁꯥ ꯁꯤद्ꯗꯤqa radiallahu ta'ala anhada ꯍꯨꯖꯨꯔ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍු ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯅꯃꯥꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯉꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯅꯕꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯨꯝꯃꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯛ ꯍꯜꯂꯒ ꯕꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯕꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯁꯤ ꯕꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯝꯃꯤ ꯒꯨꯁꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯨꯁꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝꯅ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯨꯖꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ. 5 ꯁꯨꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦꯕ. ꯔꯁꯨꯂꯨꯜꯂꯥꯍ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯖꯣ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯔꯆ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯆꯗ꯭ꯔꯦꯠꯅꯦꯕ ꯁꯋꯥꯕ5ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ. ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯁꯨꯕꯗ ꯒꯨꯅꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦꯕ. ꯔꯁꯨꯂꯨꯜꯂꯥꯍ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ 8ꯇꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯁꯍꯥꯕꯥꯏ ꯀꯤꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯅꯕꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ शिꯔक ꯇꯧꯕ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯖꯥꯗꯨ ꯇꯧꯕ, ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯀꯇꯜ ꯇꯧꯕ, ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄ, ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯦꯟꯊꯣꯏ ꯆꯥꯕ, ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗ ꯌꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯜꯕꯨ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯡ, ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕꯗ ꯏꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯆꯦꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤ, ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕꯗ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯠꯀꯤ ꯁꯥꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ, ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ. ꯅꯝꯕꯔ 8 ꯁꯨꯕꯗ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦꯕ. ꯅꯕꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯒꯤ ꯅꯖꯗꯤꯛꯇ ꯍꯌꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕ ꯑꯗꯨꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯀꯥꯐꯤꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯧꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯊꯛꯑꯝꯃꯣꯏꯕ. ꯅꯝꯕꯔ 9 ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯥꯈꯤꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦꯕ.
Quran ge manungda Allah Ta'ala nane bahari basi adugum laba iman wala sing musalman sing iman puraba amasung afaba amal tauriba makhoi gi damakta jannat ki adugum laba bala khana dane ba mafam piga dori basi adugi makha duda turin ne ba chen ga dori basi mahak ado adugi mafam aduda punchi chuppa gi damakta ne ba lai ga dori basi Number 8 subada Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gi tariqa da laying bagi matang dane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hidok pirami nakhoi nongsa da phammaga leiganu kari maram geno haiba matamda nongsa da phammaga din nakhoi gi phi kharab oigani nakhoi gi hakchang dagi adugum laba manam namthiba posak thogakani amasung apik pa laina kaya chongthorakani Number 10 subada Quran gi nasihat ki matang daneba Quran Karim gi manungda Allah Taala na ne bahari basi e iman walo nakhoi Allah amasung Rasul gi hukuk singchi ada tawba matamda khayanat amasung kami tawganu amasung nakhoi masin gi amanat thamnaba matamda khayanat kaidunu da tawganu halanke khayanat tawbagi amang basu nakhoi khanglibani